Selamat petang bala kaban. Aku dito bisi 2 puan pokok kristal kabana benih ada ternak aku kumpu to. Da ternak aku ba polybag pawang nama tampang beri kaban aku dah to. Manah to. Aku ngajih ke to nadai berubah lah. Jadi aku kan nanam to kaban. Nyu ka pukul 6 lemai di to kaban. Aku bermain di kebun ku to. Semadi nganti teka mandi to. Jadi aku nanam 2 puan to. Agi manyuh badau da tanam to. Nyale aku mupu-mupu lemai hari nanam 2 puan 3 puan kaban. Manyuh mai bu ternak aku. Kalebih berpuluh puan. Aku kamu mupu nanam to dah besar me to. Nyale nyak pengawak aku lemai to kaban Terima kasih. Kaban. Mana bawang tu kaban. Kan nanam tu. Waduh. Ya kaban dah. Anak kondak kaban.
Hi guys, nanam sepon tu dak kaban. Ya, lemai tu bisi nanam 2 puan lah. Cukup. Ya, dia tu punya uka pukul 6 kaban. Lubah-lubah kerja tu kaban, kerja ke dia rempu. Sambil-sambil dia bekerja. Tengok tu kan. Ah, kau orang kamli cangkuk. Lagi ke perayaan lagi. Tadi ingat, ini aku udah punya. Namanya itu satu ini nih ya. Berjalan itu bangga. Ah, bukan cangkok. Ada itu punya batas cangkok. Oh. Nanam buah no. Itulah. Ada mah. Tuh ke batas ke dalam. Nih biar